Ka office jong ka district social welfare Southwest Kasil district harangkat ka jinga trailang but ka office jong u district resource center on disability affair West Kasil district but la kershan da ka state nodal officer UDID State Resource Center on Disability Affair Civil Hospital Shillong menta kesngi kalayo ban penlong ya ka disability assessment camp DAC hapo kamau tau pada PHC ha ka balawan banishimenta da kispangut ki brew jong ka than chiliang manwan pha sumar ne wat jingarap na ka benta ki khon ki badon ka jingduna ha ki khotmet habakren ha ka ni kesngi na kaliang u additional Deputy Commissioner Southwest Khas Hills uba SC lalu uba longkum u kongsan ulapan pau ka jing ai kublai na ka benta ka office ka DSWO jong ka district ka balapan long ya ka ni ka program kabalong shibenta ban ajing rap na kabenta kitoki bre ki badon ka jingduna hakit khotmet lengba jong ka ne ka kam uba lalu udon ka jingkermen bakan long ka jing ai men sem na kabenta ki long yeng long sem bakum de ban le rany henry ki de ban mi shakhamat ban wat ye kilat ki lenti ban pha sumar na kabenta ki khon ki badon ka jingduna ula ai men sem ru na kabenta ki to ki breu ki badon ka jingduna hakit khotmet bakim dei ban sngo no men sem haba ki don ye kata ka jinglong henry ki de ban mi shakhamat ban penya rengkat bat ki we ki para breu khnang bakan namdon kanu ka jing sha e beng kat ba ha ka jing kren jong u Dr Richard James Walang UDID in charge West and Southwest Khas Hills pat ula batai kindia chapang ka UDID ne ka unique disability ID kaba na ka banta ki to ki breu ki badon ka jingduna hakit khotmet ha ka ba kumno kila ban apply bat kumno kin apply bat ki ei kila jingerap ki ba kila ban yo u Dr Polendo badi pe ye ka mau thau pada PHC ula kren halo ka jingdon kam baki pat ba kimde ban khansting ya ka ni ka klam coronavirus namar kanika klam hadu menta kampat ja satia kumtau lekentu na ka benta ki pai ba baki dei ban mi shakman ban shimye kala jingada lamba ka jing shimye ke teka covid khat khandai sobha banwan shakman ban kali nim shidai ban shusmak lagi mai pati beliau one segi doktor one segi officer kemudian segi bagi jaga hamjan hab office DC office ni shidai po mau ko badu one man kali ni ki keluar ban ai bi ya ka juba kabab tikna kam de ke juba kabab pan artatil kade ke juba kabab pentikna ya ka jini jong i wei men se ni ko do hab ni wan shi ke ko thai i wan le ke jing thru ke jong doi ban yin le ru ni le ke jing thru ke jong doi ni nam le tam ka ka jing pang namar bagi syakti man ai ketika dan di beri ba khla kensan ki ba yo ke jing pang kam de kun ta ni man wan ban sumai ni kat bala kali ke jing sumai ka ko ko do khnang ba kari jing kan ki bagi lam long kari ka ba sa di kam tam ko mo ta ka district ni ka ba sa di ma idan kam ban wan shakma idan kam ki pai ba ki ban wan ki no san shar shno ki no san shar wala ki no san shar ki dong di snap nani ki balang nani ka ha district ka bungidan idan kam man training ma ki kana malai kan nan ka jimun to yi ini sen ko ji bon ni ka ni program ya kan pa i wei kan bala ban dan thang ni ki bala na jan ne na jingai ki bala ban wan ban yi shi menta de ko shi hen but I bagani assessment kam kan ka job kan ai jimun toy ya bi kam tam baro kat ki wan ha ki step tentang presiden sepang jong ketika kelas ke bangun tamu orang yang empat lapan klub nomor bah kalapan kirian kumpat siang ini sendiri bah hanya ini yang masuk berarti si kebakuan ada usul mahasiswa sekarang belang tang ada ini ada ni mentau senen bat mentau senen ini dah ki bah positif mah nak ada orang yang kelam covid dan ada news pasan putam tang ini ada ni te bat nakta kumba meremut dengan sim ngiladu no nakada bani kaklam covid apa ngipik haki news haki di tempat kubur memangkas ni mok seperti yang satu gas kertangut ya kibaklat kasis ni dan lagi ngipik ba tang nama kepada area dan harus meremut mod nalai dosnai iwe na randiko iwe na penensau iwe na simoleng na moser bernama sal te kani kalau ke bangin ni pada kan testing mo namar ba ko pa yung rasis pamut ki positive pamut arbot ni lagi tiap dai Sekolah menong ni ke lagi mentoy dengan dia UDID ke jimut jongka kadai ka unique identification ID ke
tadi kalau long ba subuh kalau tadi ba pi yo kan ID tu berkira ban penamkam hampir mereka jelas dari India deh. Komen shwa long in yo di Atai don lagi tu di Melayu di sertifikat ada di ID card atau Social Welfare Department. Ketua ID ketua sertifikat kaprekam tang haka jelas dulu. Bak subuh lah tadi waktu tu aban subuh ay luksa no don itu di ba lek pule ada lipat subar sabar. Hiyo ka concession. Tapi dah book tiket train, ada book nasional, tapi layu atau concession. Pilih Pak Sumar, pilih pada lalu pada pindah ke Sumar Piluan Pai. Lembar jangan dia kaya UDID pada long lada pibuk tiket nasional ru, piyo concession lada pibuk napo Mumbai ru, piyo concession, pibuk napo Delhi ru, piyo concession, pibuk na Chennai ru, piyo concession. Kam deh isu kumba bentang. Basa kawai ru kalami ke notification lada uni June later kam pergi ke sarkar kami, sarkar India bah. Kaong ba kita ki sertifikat ki beren kita ba long ba support ada kita ki layak lot borot sementara borot long in haban ya kan mai kita di badan kampan haban nilai assessment kenang ba pinjau kan ya ka UDID card pakai UDID sertifikat jadi betul jadi dia bilang ki bon bentang